milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi ambare hedde dugahan waradin barsihisu توحيدا فقيهدا علماء قاهري مفتاء فقيهن يقدا علماء صور قلبي تهنيا جا أمتا هتيسا علماء ربي أنو بدا أسير sadarka biyatti sanan se dise farse qur'anan beekhatu jahana wala isa dufe bismillah assalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alayhi wasallam ikhwani fillah fasalamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagini rabbi bakum jirtanitti sinaga qabu arraga namni nan qabadde dheefe hun ulamaawota keenya kanneen gurguddoo biyya keessatti argaman keessaa isa tokko maqaa isaatirraa hangafee waan isiniin jiru irratti maqaa isaatirraa mee sheekha keenya jalqaba yeroo ta'e nu qooddee sagantaa silaa nuti barbaannu kan akka barbaannetti nuuf ajajamuu keetiif jazaakumullahu khairan baarakallahu fiika jechuun barbaada san duratti mee sheekha maqaa kee ergarra nu salaamattee booda maqaa keetirraa nu jalqabame بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وردفتوت خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني مكانك يا جمال بشير إبراهيم جامع بكين دلوت خيا قدنا رقي بها أنا ميتادا غندا عبد القادر يخاو غندا اويلو تسلي جاني غندا اردا ولي غلتيرا جاني كان دوتي بكم موش جمال اردان انجاني ارد جچون نوا انا زبنا بودا خنا خيسا اورميات ولي دامه انا چناسن اچ خيسا اردا بك جامتو مشيخا وانين سينا كيسا وانين أما درا بكبر رايوته أتين كن علمي برمس القرآن أكمل تجل كبدة إيش تكجل كبدة ميوهان كنا رانو قدو دنديسا غاري راق أنا جندمتين جل كبه بكمان تلا لا جندمان تلا دخيستين برمسا جل كبه تره أشرت يرو دراتي القرآن ورما خبيرن شيء كان وكان دخيسة كراسو سنرتي قرأ تريتين قرآن بوسه أشما ترى إيجاس بودان أشراق بكادات دادي مودان قرأ ماله يرودراتي فقندمتين قرأ أكان تجيتي سيناتي تان دي سنتان كيس ساتكتنين بجل قبرتي وان كنا إيجلو بربادو قرآن وسوق أروج جرتو قرآن ديسنان إجي خيكون سدام تيجان ليه ونيسان أنكم تكدوغا شيخ دوغا لا غندا ودون جرو قرآن وقوم قرأ قرآن فته غندا نبني برا كتابة علمي را الرقران جرو نما برتا تكو أرسي ورا أربعة جوتي وبلشخية قدر أنا بالبيها سات ويرو رايرو تجربة فلتين ديماني كراسيسا أنا جل ديمي كراوجا كندينس درو إرقاتي ياسمي فتى غندتي هفو بربادن كان هفوس كان ما كراو هياس بربادن ادو أرى برو أنا كنا قونا في كتابة بالنبي كنا قونا في ودون مجانو يرون الراس درس جسون ندفع نديما أران كوبوين جاني نديما كنتي تره وقورة تره كراتي سلاونا كراتي سندي مني نكراتي سلور كوف دي مني في الراجل لم براياتين برادان سي تبتي أنا يوم ديمة تبدي وجهتي داسي تلي أكستي
olluma keenya ilmi adeera kiyyaa tokko fuudhee jira. Ayyee. Ogguusaan hin dhaqu waan Daansii san dura takkaan bakka takkaas hin dhaqu. Ayyee. Akkasitti hogguudhaan deema gaara deeminsaa kana bakkaan itti silaa qarabu sana hogguun dhabe. Ayyee. Yaadee ture. Ayyee. Halkan tokkoniin dhaqee mana aruzaa san keessa taa'eetumaan laalaa ture. Darasichiin isarra dhufe darasichi dhufe naan jedhaniin akka falan. Ayyee. Halkan saniif garuu kanumatti footoo haasaa bule. Ayyee. Halkan saniif bulleetiin gaddaayyaanee halkan keessa. Ayyee. Guyyaa kaan tolfadhee qophaa'ee hogguun edanaan itti deebi'aa tapha eegalaa hogguun jiru galgalli keenyaan ijji na qabamte. Ijji si dhaamte jechuudha. Ijji guyyaaniin harkaa galgalli keenyaan waan takka harku ifaan as jiraatu san tilmaamumaan malee. Ayyee. Gizumaaniin bakka salaata kiyyaa qopheeffadhee odoo aduun jirtu odoo hin dhiine jechuudha. Akkasii bakkuma sanis salaatee achumatti ayyoon tiyya gasiitu waan malee ni yaadee tanaaf rabbiin akkana si godhe irraa deebiinaan jetti beektaa duraanis hedduu namni barnoota irra na kaasuu ture isiidha. Ayyee. Ayyoon tiyya ifis nama barattee turte ani yeroo duraatiif kitaaba mukhtasarii fi waan akkanaa kitaaba ayyoon tiyyatti qaraatettiin qara'e. Siitu waan hin taane ni atee jetti ani sintuu bakkaan silaa dhaquu barbaadu na geessuu dhabe santuu nani achiiseen jaani. Akkasirratti ijji guyyaan hin arkaa galgalli keenyaan hin arku jechuudha. Taphni ijoolleen taphattus guyyaan jiru galgala malee. Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fiddin. Mee kanarraa hoo eegaa bakka ijji si dhaabamu tana bira geesse maal ni jetteeti ijji si banamte? Akkasittiin eegaan amma haalaan duraan yaade ijoolleen biyyaa dalaytu kanan isa eegaa wal dhabne. Ayyee. Bas ani badeetiin jalaa isa warra jalaa deemaa jee anaa murteessee darasichi hogguutaan dhufee na gaafatu sun dhufee nin deemeetiin hin qaraasaa qajuu sun. Ani yeroo tana kitaaba ayyoon duraan irraa qaraate ummaan tiyya irraa qaraate barbaadee bakka inni jiru kabiirran biraa fuudheetiin jabeessee taa'uu jira. Akkuma aadaa isaanii har'aas hogguunii fi darasiisuun dhufe kitaabaas hin qabu huccuus binnee fi kitaabaas binaan kitaaba ni hin qabaa. Kunoo kitaaba ni hin qabaa jeetiin. Akkasitti eega kitaaba qabaate haa deemu dhiisaa jeeni darasichiinis. Akkasitti kitaabuma ayyoon tiyya na duratti qaraate san fudhadhee har'a duutee jirtullee rabbi rahmataa haa godhuufi. Maashaallah rabbi rahmataa haa godhuufi. Akkasii karaa darasichanii karaa barnootaa deemee naannawaa laangee kanaa baadiyyaa Shaaliyyi caatee jedhanii yarhamullahu innillee namata kana keessa du'e. Isa bira qaraan darasoonni suni achi na geessanii. Yeroo hanga kanaa ani ijji guyyaa malee galgala nan agartu. Gizee galgalaa hedduun cinqadha. Yeroo guma ganda qaariyaa na geessan akkamiin tahaa jechaatiin cinqachaa ture. Akkasitti galgala lama moo sadii hogguu bullee galgala lama hogguu bullee galgala sadii isaatiin si'a. Iddoo darasummaa deemtee jechuudha. Akkasitti yeroo maghriba salaannee akkanumatti odoo teenyu ijji naa banamte nuti maghriba salaatee subhaanallah zikrii godhu jiru. Ayyee. Gaafa san haara yaa wahutis baradheen beeku alhamdulillah illee beeku numaan kofle. Mee gaashee kaa seenaa obboleeyyii kiyya hordoftoota kiyya seenarraa waan ajaa'ibaa tana bakka tanatti ni fahamtan jeetii yaada. Nama ija qabuuf karaa rabbii keessatti deemuun hagam takka akka nama milkeessitu. Karaa rabbiitirraa deemuun hagam takka akka nama kasaasitu. Seenaa ishee inni mudate kanarraa ni fahamtan jeetii yaada yookiin immoo ni hubattan jeetii yaada. Mee jaalattoota fi hordoftoota keenya bakkuma hundatti
diinii rabbi kun qabsoo salphaadhaan asiin geenye kitaabban yeroo gama duubaa kana tatta'an akka waan boonaatiif yookiin immoo uffata magaalarraa bitatanitti gama duubaa kana tatta'a. Haa ta'u garuu sheeka ilmi namaa kun gaa sammuun namaatu waa hedduu baaddatti. Atiin kun nama quraanaanis haafizaa tokko. Mee sheeka quraana hanga haffazde ijoollummaatti haffazde moo quraan eessatti haffazde? Quraana yeruma ijoollummaa keessa garuu eegaa bakkaan amma siinjuu tanaan annaba laangee kana shaalii jaatee bira eegaa turre achitti quraana darasootuma irratti irra deebi'ee kitaabaniin amma jiru kanaas kitaabban fiqii fi kanarra hanga tokkochitti qara'ee achirraa oborraa tana karaa naannawa baroodaa kana burqaa jedhaniiti baroodan jala gama duubaatiin gama bahaatiin jira baroodaarra. Achi nama tokko ture Adam Arsii jedhanii warra Baaleeti achitti majlisa qaraasa. Quraana jechuun? Ilmuu qaraasa. Achitti ilmii qara'uu kitaabban hadiisaa kan achitti irra qara'uu turre buluuqarraa kaafnee riyaadaan tajriidiin ilaa tafsiiratti. Achitti qaraanee nuti hangas isarra qara'ee dargiin kufe bara 83 mokkana keessa se'a. Yeroo dargiin kufe san keessa eega isheen sun yeroo sanitti isheen rabbi rahmataa godhuuf irra du'ani. Achitti sheekha sana awwaallee sheekha tokko Sheek Qaasim jedhanii bakka isaa qubsiifne amma tokko eegas booda isa bira turre. Achi booda goluu bakka jaamtu naannawa dadar kanaan duuba laggeenii jira laga yaatu goluu hiyyoo surree jedhanii kara laayinii jira laayinii masnoo. Laga san keessa bakka goluu jedhan warra jara tokko sheekan tokko warra madarasaa qaraasuu jira Ustaaz Alii Ustaaz Abdalaadii jedhani. Isaan san bira madarasaaf jecha dhayine. Madarasa qaraana jennee dhayine. Madarasaa sababaan itti nu kaaste waa'ee madarasaati illee beeynu turre. Nama tokko bakka san dhaqee tureetu mucaa tokko nu biraa deemee achi dhaqee nama tokko xalaayaa barreessise. Xalaayaa xiqqoo takka khattarruqaa jedhaniiti khattiin afaan arabaatuun gosa hedduu qabdi. Khattannus qaawwatan ta'een khattarriqaadhaan xalaayaa xiqqoo takka akka dabdaabbeetti barreessee nama duraan irra qara'aa ture hojii jiru tokkotti ergee majlisni guutuun xalaayaa san dubbisuu dadhabne. Nama nurra jajjabaa jennee abaluu tokko gaaf tokko qobboo taa'ee mee bira geessaa mee abaluu biraas geessaa xalaayaa san dubbisuu dadhabne. Akkasitti madarasaa tana abadan qara'uu qabna bakka barruun akkanaatti keessatti barreeffamtu barruun nama dhibduun keessa barreeffamtu. Dhaquu qabnaa qara'uu qabnaa barruu tanas baruu qabnaa jennee jala murree murteessine. Akkasi bakka san dhaynee bakka san hogguu dhaynuu madarasaa eegalle. Madarasaa san akkasitti qaraanee achitti eega madarasaa san qaraanee khaxxii sanis barruu sanis eega barreetti waraqaa san akkasuma jabeessinee keenyee as baafnee dubbifnee fi qofalle. Waan xiqqoo takka barruu waa xiqqoo takka barruu. Madarasaa dadariitti gaamma yeroo madarasaa barachuu jalqabdan kun? Bakkuma sirriitti hogguu doonoo madarasaa barachuu jirru quraana hifzii eegalle. Achumatti quraanaas yeroo san markazni hin jiru ture namni haffazuus hin jiru namuma tokko dhufeetti nu kakaase. Quraana kana yoo haffazne maal qabaa jee. Itti nu kakaase sababaa saniin eegalle namuu wal kakaafneetuma naannawa jirrutti namuu zaawiyyoo jirutti bakka galutti eegallu jennee namuu kanumatti ifuma teenya jechuudha. Eegallee quraanni odoo oofanuu gaa namarratti ulfaataa hogguu namni qaceelfama namaa kennu irratti nama kakaasu waan jiruus hin jirre. Hogguudhaa nutti ulfaatee nu dadhabsiisee maal jedhee lubbuun dhiisuu barbaaddes bakka irra sanii kaanee wal bira dhufnaa ifumaa hamilee walii goone. Akkasitti haffazinee turre inshaAllah. Yeruma san haffazde? Mee sheekagaa Harargee tana keessatti namni akkaan quraana qara'u Shee Alii Fallaana akka jedhetti seenaa tana waan hin dhagee jirurraa tokko Shee Jamaal Ordaatii lammaffaan immoo Shee Maamad Arroileetii jedhe. Sheeni maal sirratti arkee quraana akkasii qaraatee siin jedhe?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم شيني دو درغانغانا أردا سنانغان ترى هاي درسايد دوم بك هدو ربي أددا ترى لفتي تشتين برا برتي درسوني تشين برا قرآني قرآن دو قجلو برتني أشر راول ديبياني هدو شيء آدمي في شيء عثماني شيء علي برتي قرآني كذي هدونا دبچات ترى شيء بيتي دراسات ملء جد دراسات شيء خود داسن سنتو قرآن بيخاسن نوفدا يعني تي نوچين كاني دراسات تبي والجو ربدي دراسات ملء بيتي جد جدي هاي جبار برسيسي جينا لama ترى شيء علي قرآن يجو شيخ قرآن تربان قرأتي جرتا قرآن را إيش قرأتي قرآن ليه هو إيش الدبلت قرآن تربان كنا يجمعان كراسيسو يجري كراسيسو بيتا اتيادي كراسيسو رافقتيه قطعين كراسيفني يعني سايب مخيطو كوجين ودو أما أردا سنلة نما أشيد كواب دناسر حاجي جانيني ساوجيت بيساتي تو أشي ساتو تشناجي سيكمل شراينتي نتيجة سن جامعة بياربا سنا سن برنوتا خنا بكانجين جينيتي هاوي كامنا ترى ودون مچي كمل شراينتي أشيتي وبليانو ما ساتو كو خبيرن ما اور منو راغورا چملا علمان نمبر سيسني قبيني سنونافو علمان نمبر ثاني
mee ijoollee tana qaraasisaa jaan jarree obboleeyyan isaa tokko Ayyee. saahiba kiyya Ayyee. Shee Abduu Naasir jechuu. kana. Ayyee. Akkasitti nuti taa'u yaanu nuti jennaan hanguma as jirtan xiqqoomallee harfi yoo agartee ijoolleen tun harfii qabatte karaa agartanii baratti hanguma as jirtan jedhee akkasitti sababaa saniin achi taa'u eegalle ijoollee waggaa xiqqoo qaraasne ijoolleen biyyaa hundi irra dachaate achumaan qaraasisuu san eegalle utuma akkasii qaraasisuu jirruutiin idduudhaan ani amatoo giseen waan duraan barnoota karatti dhaabeef jecha hedduu odoo yaadin yeroo qaraatiin dhaabbattu gisee ramadaanni as garagalee qaraatiin ni dhaabna ta majlisaa yeroo isaan deemeetiin baatee rajaba sha'abaan ramadaanaan bakka namni qaraasisu jiru dhaqeetiin Bakka namni boqonnaa godhate qara'uudhatti deemta. anniin qaraa Ayyee. akkasitti yeruma tana keessa deemee Sheekh Jaabir Haaji Guzuu jaaniiti hulul jaanii naannawa qullubbii jalaa kan. Ayyee. Naannoon sun naannoo dirqaa jala jirtu. Ayyee. Sheekh Jaabir ammallee ni jira. Ayyee. Maasha Allah. Dirqaatti gaggalee jarbaa karaa Awwadaa jarbaa. awwadaa jarbaa san jira. Ayyee. Isarraaheen akkasitti dhaqee giseenan dhaquu isheen xiqqoon dhukkubaa asbii takkaatutti jira. Darasaan sababaa saniif jecha odoo dhaabuun barbaadiin sila hanga soomanaa kan qara'uu barbaadan sababa fayyadama isaatiif biraa yaa'anii naan jedhani. Manguddoon gandaa gaatiif irraa du'aa itti godhadhu eega rabbi si fidi qara'ee naan jedhanirra. Akkasitti hoggoon an dhaqu sheekha rabbiin wayyeeyse. Inni qaraatee qurraa'aa tana quraana lugaa torban tana yeruma gabaabduu keessatti nama ficcisiiftaa jechuu dhagaheetiin dhufeen je'eni. Ayyee. Ani immoo baatuma lamaa fi sadeen tana keessatti qara'ee guutuu qara'ee gala je'eetiin dhufeen je'eni. Ayyee. Lafa waan maluu miti naan je'e. Ayyee. Garuu hogguu eegallee quraana kiyyaa arkee. Ayyee. Nama hedduutu sheekkan jajjabaan gaafa san warra kitaabatti jajjabaadhaa isa bira jira. Kan ammoo quraana dila san hubatee hin jirre. Ayyee. Quraana kiyya hogguu arkee namnummaan firraatti dabarsanii amaanaatti kennanuun sihi. Ayyee. Nama akkanaa kana waan itti siifin guutaa itti fufinaan jedhe. Ayyee. Allahu akbar. Akkasittiin sha'baana fi ramadaana achuma fixee itti fufee. Duba akka jette kana qurraa torban kana baatuma lama shanii fixee moo? Baatii sadii baatuma sadii sadiitti miti baatii sadii. Milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi